Allá en el rancho grande, allá donde vivía Emma Han. Hallo, hallo, buenas tardes. Nu wil ik van jou wat merken, dat naam zich menudo. We hebben verlangde menudo gehongerd. Mensen hebben er nu gevraagd. En in Mexico doe je er alle een rief te gaan, weet wo ik zijn. We weer door Cancun en door gaan ze niet. Maar Emma Han nu met den zelfs merken. Ik heb mehrere Recepts gezien en gestudeerd en daar gegaan en daar gelezen en daar gekeken. Nu heb ik een recept gevonden, ik leer dat draait me een beetje aan. En mijn papa, die legt ook allemaal zeer menudo. En wat is menudo? Dat is paansoep. Een kou, de grote meel en de dorm, die maken ze zeer smak erin, de schier erin en spijl erin en weet je wat alles, wat de smak wit erin is. En dan maken ze door van de soep. En vele Mexicanen die leggen die soep het eerste samaris. Er zijn ook zo'n Mexicanen, want die 4 dagen gaan een beetje te zeer zit. Dan niks naar samaris, dan gaan ze een kampje soep gestort en wow, dat is eruit zum schaffen. Oder wenn es denken an schaffen. En die zeggen ook aan menudo, dat is zo'n schöne soep. Wenn Menschen am Storbenbad liegt, dann, wenn der einmal so kommt, ja, so je fort, oh, ich will sagen, da mein gelebt, der ab. Aus dort sowas, weiß ich nicht. Bei der haben ich noch nicht bei warst. Aber mein Papa sagt immer, der muss nicht hereingemerkt, du musst nach Gränsbuben schwammen, dass es mehr Savor hat, oder mehr einen Geschmack. Aber wir wollen ihn reinmerken. Und ich weiß, es sind viele Menschen, wenn die, und du mal nach Schweinsfeit oder Kaufheit, weil je gaan, ik kreeg van jou niet koufeit en dat is een schweensfeit te maken, weet je ook. En vele mensen zeggen, maar dat ben ik een schijnsmaak. Oh, wat kijk dat? Ik heb menudo gegeten. Du musst er zich de meeste eerste houden, de jongen te knippen, en ik zag wat er uit er smaakt er zich aanslurpt. Als mijn broer mal in Mexico weer door een Casas Grandes, dan weet je door bij een eindse oes doen kast en dan hol je door van mijn restaurant een groot menudo. Híjole, daar heb je menudo gegeten. Anyway, mij hongert te waren nu. En nu wil ik dat merken, dat is een beetje arbeid, maar dat is zeer einfach. Den menudo, den pans, de dorm, die krijgen hier in Kanada, en bij superstores kijken, dus eigen vroeger moet je dat opnemen. En Emma had ik wel een krak wezen wat je gemerkt had. En vielleicht probeer je dat. Ik wil je merken, zeer smakloten en schijnrekken. Vielleicht probeer je dat ook, ik weet niet. Maar ik ben live, die schmeckt sehr schön. Er zijn vele maken, maar dat wil je worden zijn, die worden zijn, oh ja, esse menudo. Dat is wat bijzonders. Nu kijk je maar welke daar plus wezen. Hier zijn onze 2 Schweinfeit. En hier hebben we onze dorm, onze pans. Zo'n pakken, kijk wie am Stuur, zijn $15 dat pak. En die hebben ze top gelegd, dat is nu nog half eigen voor Luther wil ik dat wezen. Maar zo laat het anyway. Nu wil ik die Schweinsfeit abschneiden en snijden, met 2-3 Zoll gesneden. En dan reinmerken zum Kerken. So, kijk mal, hier hebben we de Schweinsfeit. En we brengen gewoon een zeil. We nemen bloß een beetje een maas, wat ons niet te schoon is. En dan doen we hier als het staat met een hummer. Hier. Woehoe! So, dan merkt man so eine Schell, was ist das von der Schweinsfeit. Sehr fein. Na, wir haben dort Kerken gemacht, den menudo. Okay, now on the Feit, die Schweinsfeit. Die sind die vielleicht nicht ganz rein, die haben vielleicht ein paar Wanzen, ein paar Hackes. Dann nehmen die so eine Stitt, was eine Torch. Die rund am immer ein bisschen bebrennen, aber wenn du nach hohe Hand, wenn du hohe an hast, dann sehen die da fort. Als die gleichen die du an. Aber wir wollen dann alle ein bisschen Stitt besehen. Und dann weiß man nicht, wir wollen nicht zwischen den Zähnen stehen. Sehr schön. Ich sage noch ein bisschen nerv. Kijk mal, nu hebben we hier diesen Treiber, das Pans, das Honeycomb-Pans. Kijk mal, was schmeckt das denn? Wir haben hier gerote Flecken, alle Sorten. Kijk mal, das sitzt 2 Bienenkosten an Chicken. Sitzt sehr schmeckende Hintergrund. Hast du so Schmackerei gemerkt, das ist kein Schmalt an. Das ist so krackerein. Kijk mal das. Mein Vater wird einfach nicht sehr zufrieden mit sein. Er legt den nicht so rein. Er legt dann haft nicht so viel Geschmack. Aber wir legen den Geschmack rein und haben onze ene spazieren nemen. Check hem al. Nu heb ik deze 2 snijden als, weet je, breide kieltje. We worden hier aan Pans
Kielchen an, check them mal. Oh, aber das wird aber sehr schön schmecken. Okay, nu check them mal. Nu haben wir den Menudo, den Pounds, der treibt so schmacktraag geschnitten. Oh, aber falls ich nun bloß ein bisschen gummig. Wenn wir das schon gekauft haben, das wird sehr fein sein. Nu, was ich nu will tun, das sind einige Menschen, die glauben, das riecht so anders. Diesen haben sie so sehr gemerkt, der riecht nicht so stark als gemoldet Rindfleisch. Bei dem Hahn, ich war hier, der nu dann noch mit kaltem Butter, ich hatte ihn einmal durchgespült. Und da war ich hier ein Drittel Köffel wittet Erik White Vinegar genannt. Und dann war wir hier noch ein Stück 2 Zitronen durchgestartet nehmen. Und dann dort nimmt das gestankte Furt, was uns die glauben, das haft. Mir war das doch nicht. Ich kann nicht schrecken, diesen haben sie so fein reingemerkt. Sehr fein. Nu werden wir den durchwaschen. Also hier vielleicht ein bisschen satten lassen für ein Stück 15 Minuten. Und dann werden wir den noch einmal aufspeilen und dann ist der rein zum Kerken. Nun checkt ihr mal. Das sind Tripe-Kielchen oder Pansnudeln. Oh, was wird denn über so Geschmack? Sehr fein. Oh, aber das wird schon nach Menudo geben. So, nu wird es hier ein Stück 15 Minuten, eine halbe Stunde satten. Und dann nehmt ihr das Gestank oder das Geschmack, der war für uns die Menschen glauben, das haft. So, und sie sagen, das direkt ist ein nauter Hund. Weil wir wollen das hier ein bisschen durchwaschen mit Zitronen, ein bisschen Erik. Und dann soll das sehr schön riechen. Gut, wenn das ist eine halbe Stunde hier werden gelegen, dann nehmen wir das hier raus. Da ein bisschen quatschen. Dann ein frisches Butter nehmen, noch einmal durchspeilen. Und dann erst dort rein zum Kerken. So, kriegst du es dort. Okay, und nu kijkt er maar, nu gaan we dat hier frische Butter waren. Nu wollen wir dat hier een groepen nemen. En daar werden we dat te 4 brengen. Okay, wir haben von ungefähr was 6 Pfund oder 3 Kilo Menudo gekauft. Das hier sein kann. Habe hier 12 Liter Butterbeeren. Nu wollen wir noch diese Schweinsfeite nehmen, was wir haben den Schmack abgeschnitten, geschälbert. Und nu werden wir das zu 4 bringen, dann wollen wir beim Kerken bringen, dann werden wir das Loten buddeln oder simmern für ein Stück. Die sagen 2,5 Stunden, aber wir wollen frei für ein Stück 6 Stunden. Wir werden das sehr fein, sach, buddeln loten, simmern, dass das fein gut ist und dann hat das viel mehr Geschmack. Wir wollen das danach tun und dann haben wir das von ungefähr 6 Stunden gekehrt. Da wird aufdrehen, aber zum Morgens wird aufgekehlt sein. Dann wollen wir das Fett hier aufscharten. Wenn das kalt ist, das schaffst du fein, das Fett da aufnehmen. Und dann wollen wir das eben hier fertig machen. Hier ist das alle Leute, um das zu 4 bringen. Hier haben wir eine natte Sippel, eine halb geschnitten, wo wir die nehmen. Und 10 Garlic, 5 cloves Garlic. 3 Lorbeerblätter, wo wir nehmen. Und 1 Lepel mexikanischer Oregano, wo wir haben, wenn ich an der regular gedrehte Oregano, wo wir hier nehmen. Oder ein bisschen durchrühren. Dann werden wir das zu 4 bringen, dann frei für ein Stück 6 Stunden, wird so simmern oder kerken lassen. Und dann werden wir das eben hier. Okay, das wird warm brocken für das rote Sauce für uns Menudo. Hier haben wir eine halbe Sippel, eine sehr nahe halbe Sippel. Hier haben wir 10 Garlic, 4 cloves Garlic. Hier haben wir 5 Peperschoten Pasilla, weil der Hahn geht, wenn nicht, dann braucht ihr nicht. Hier haben wir ein Stück 18 oder 20 so eine rote gedrehte Chili, eins gebraucht in Kalifornien, das ist ein Guajillo. Und hier haben wir Salz, so viel es fehlt. Und da haben wir ein Achtel Lepel Cumin, Comino. Als je gleich noch nicht, dann lässt ihr das uit. Und als je gleich noch, dann doe je das machen. So, nu wil ik wissen, was wir nu wollen. Nu wollen wir das zoetige alle uitnehmen. Und dann wird das Peperschoten ein klein bisschen abgekehrt und der Weg worden. Okay, die Peperschoten haben wir alle zoetig genommen.
En nu hebben we het een beetje afgewassen. En dan doen we hier een groepje neer en dan worden we op een kerken brengen. Vrij voor een stuk 5 of 10 minuten kerken laten. En dan wordt het afschruwen en dan laten we het afkijlen en dan wordt het een blender nemen en liquidora. Dan zetten we. Nu kerken de peperschoten. Nu hebben we die laten 5 minuten kerken oder zo. Waar we die afdraaien. Laten een paar minuten zetten en dan zijn die eruit fijn merken. Oké, nu hebben we dat pakken kerken. Kijk mal dat. Ja. En nu gaan we dat eraf draaien. Dat plus van een beetje buddelen dat simmeren en dan van een stuk saus staan. Oké, nu hebben we de peperschoten hier al aan. Die hebben we een stuk 10 minuten gekert. En hier hebben we een halve sippel. En hier hebben we een stuk feier. Chesnik. 10. Garlic cloves. En dan worden we van ongeveer 1 oder 2 Köffel Butter nehmen, plus genug, dass wir kein Fan mit Salsa machen, wo krank ist dort. Und da wollen wir noch das Cumin, Comino da haben, ein Achtel Lepel Cumin, Comino. Und dann ein klein bisschen Salz, so viel es geht dann bleiben, nicht zu schei fehlt, kann man nur sagen. Ja. Nu werden wir fein machen, Salsa machen. Oké, nu kijk je mal. Zeer schijnt rood salsa voor de menudo. Nu kijk je mal. Wo smaak. Dit salsa nu zit. Dit wel brokken van menudo. Maar dat zit er waarschijnlijk. Nu kijk je mal. Nu hebben we dat saus, dat salsa hier zo fijn. Der je ziet. Pas zeer schijnt. En dit wordt maar nog eenmaal een beetje dergelijks, maar schmeckt anyway zeer schijn. Dat is nu uit de menudo meer. Oké, nu heeft de menudo hier 5 stunden zacht gekippt. Dat is zeer fijn goed. Nu wordt den der zeven schaken dat al dat geruins wat er boven schwamt. Dat is iets wat wieder machen kan. Waar dat alle afzien en het vat afschapen. En dan waar we de chili salsa door den Karren maken en dan is het eruit. Ja, nu wil je plus wezen, nu hebben we den hier. Hier zo hebben we dat hier alle rit geschabt uit den pans. En de sippelen en alles, waar dat alle een beetje fijn uitkomen. En dit waar we echt worden afzien. Dat al dat gruis en zo wordt er eens afgekeerd. Waar we alle tegen zien dat het fijn rein is. En nu wordt het vlees te trainen aan den karden en de peperschoten en dan is het eruit. Dan nu kijk je mal. Nu heb ik al die grote sludders wat de meeste mensen de baan lopen, dat heb ik eruit gepild. Ik had er nog 2 porkhocks, 2 natte porkhocks of 2 schweinsknekkels heb ik dat man gekert, dat had ik gisteren niet gewezen. Maar nu heb ik die dormer, den pans, hier zo smaak. Ruut en die biedt dus nog wat billiges vleesmank van de knekkels. Dat heb ik gemaakt, maar de grote sludders van de feiten zo wieder, die heb ik eruit genomen. Die leg ik weg. De smaak hebben we eruit gekregen van het afkerken. So nu hebben we hier bloos de reine pans met vlees. Nu willen we de soep eruit maken. Nu willen we dit gewoon dat tree en de soep nemen en dan die karren erbij en de peperschoten en dan wordt het afhangen zeer smaak te lopen. Oké, daar willen we dit nu mal uit hier. Hier hebben we dan den pans, dat slurrekje. De pansnudelen, pansschieltje. Smakkerij, je merkt de grote sludders houden al uit. En dan de nächste hier heb ik 2 doosjes van karren dit. Dat zijn een stuk 6 Köffel vol vlees of zo. Ik heb deze karren smak afgespeeld, dat is immer zo schlikkig. Dat we den hier maken, want die blijven die wel een beetje meer kar maken dan je dat. Wat je dit is een beetje krijg ze merken, schiet in het liggen. Want je van dit met mij wel en dan je dat en van dat met mij en dan hier hebben we dan dat enchilada saus, wat we gisteren gemerkt hadden. Dat je zoveel neer en schiet dan wel. Ik heb hier vielleicht van ongeveer een halve liter, 3/4 liter. Wie worden het allemaal? Wie gleich dat best, ja.
dat een beetje brand. Dit niet zeggen, als je dan nog zo'n kleine schille de aardbol maken, maar dat wordt al niks, dat wordt me dan te sterk. Maar wat? Nu kijk je maar wat ik van de smaak rode kleur krijgt. Ik geloof ik wil hier nog 1000 kaarten maken. En dan wou je in kerk brengen en dan lezen neer en dan is het eruit. Is het zeer smaak. Dan smaakt je dat bij een beetje, want de zout fehlt en dat je een beetje zout maakt. Niet te veel op eenmaal. Dat bij een beetje smaken. Leider dat niet saltig, vind ik ook te saltig. En dan wordt dat gleiche net, we hebben hier Mexikanische Oregano. We worden hier al vielleicht von ungefähr ein Lepel voll näher, vielleicht ein 3/4 Lepel Oregano. Als je dan nu hier am kampje neemt, oder beides. Ik dat hier nu vielleicht 3/4 Cup, 1 Lepel Oregano maak. Nu wordt dat abkerken, dan laten we dat een stuk 15 minuten kerken. En dan werden we dat in gläser nemen en dan is het eruit. Oh, dat zit aber zeer smaak. Richtig al zeer schijn. Oké, vandaan is we den Korn de maak houden en dat andere al dat top gegoten. Hebben we dat wat een kerken gebracht. Waar dat hier loopt een stuk 15 minuten kerken. En dan zijn we eruit om dat in de gläser nemen. Es nu 5 oder 6 minuten über 3. En dat is niet nur meer. Dat is Samaris, danach. So, nu hebben we de Menudo eruit, wat ik je mal wiesen. Ja, check hem al. Hebben we hier 9 Liter Menudo. Zeer schijn. Nu werden we slopen gaan. En dan morgen werden we ons een schijne Multijd eruit maken. Nu kijk mal dat. Nu hebben we hier nog frisch gebakte pan blanco, also eine bolillos. Eens eten menudo met tortillas, aber ik wil van der met frisch gebakte pan blanco, oder wat ze dan noemen bolillos, mexicanos. Ich, golle de Reckenschein. En bij ons dan doen we nog Schtrucklaunt Menudo begraven, die Rückweg in den Hafen alles. Haben wir diesen Korninüffel da genommen, das ist schön verstärkt dort, wirklich modern. Alla so krak, leer, door 3 Saal alle Weg, das ist sehr krak. Sehr zufrieden, sehr happy. Nu hebben we wat we hier boven sehr schmack af aan die Schtrucklaunt. Ik heb maar bloß so blattig, want regen dat. Okay, da werden wir uns mal das Schiebe reinmerken. Hier haben wir uns gruwelijk sehr famoso Menudo. Dus als je zijn kan. Ik denk wat ik nächstes Mal wil doen is, ik wil niet ganz so veel Butter brokken. Du kijk hem al. Zeer schijn. Ja. Ja. En dan, wat we dan doen we hier nog een beetje cilantro even. Kijk maar, de staat. Weer het ligt. En we doen hier nog een beetje rijve seppelen even. Ja. Zoveel als die liggen. En dan hier, zoals je zien kan, hier hebben we chile de aardbol. Als je dan de ruisje, dan doen ze de man kruimelen. Maar wie worden dan zo'n peperkern, broken zo'n pepperflakes. Wat ze broken te maken pizza nat, wat dit is, dat is staat. En hier, zoals je zien kan, dan hebben we oregano. Doe een klein beetje staat maken. En dan, wat we dan doen, als je dan niet, ik wil hier dan nog mijn avocados hier bis aan de zijde staan aanstellen. Als je het liggen dat niet. En immerhaan, we worden de schminerie hier maar een beetje opruimen. En dan ik wil je nog een ding wijzen. Nu komt nog dat gans hoofd dat schijnste. Kijk hem mal daar. Ik wil, kijk hem al. Daar zijn de pan blanco bolillos. Ja, nu is dit rein. Nu wil we dit zien zaten en dan wil ik door die schijf nog van dichtbij wijzen. En daar wil we opdaschen en daar wil we eten. Nu kijk hem al. Oei, ja, dit wordt maar zeer schijn smaken. Oh, maar dat wordt schijn smaken. Ja, nu kijk hem al. Nu is die schijf rein. Oh, maar nu wil we eten. Wil we ons hier nog een paar citroenen gaan holen. Ik wil je dat wijzen waar die zijn en die hier ook zeer, zeer mank, dat is zeer wichtig. Ja, kijk hem aan.
En nu zijn we reid zum Menudo eten. Woehoe! Bij mij honger op al zeggen. Oké, daar wil we dit mal smaken. Woehoe! Al zeggen, daar hebben we nog geleerd. En wat mij would zeggen, zij schijn gewoon een grote vrijheid brengen, want ik dit kan met mijn voedertoop mitteilen. Maar der ist nicht mehr hier. Bei dem Hand. Ich bin sehr dankbar für den Futter, was ich gehört habe. Und ich habe noch eine Mama und ich bin sehr dankbar dafür. Und wenn die noch ein Futter und eine Mama haben, wie stay live. Wie stay live und wie stay wieviel Jahre rechnen dann. Sehr fertig, alle ältere Menschen, die fühlen sich ja, so sie sind nicht mehr wert und sie fühlen sich verloren und einsam und allein. Die lernen so viel in Jahr, und ihre Kinder, die will ankommen. Aber immer han, besiegt dich, fund dich, lass dich weiten, dass die gern gut sind. Und immer han, nu wir auch noch dankbar sein, dass Gott uns was gesegnet hat von uns, von der wir einen schönen Tag gegeben, eine schöne Mahlzeit. Und Smars war abgewacht und ich freue mich alle Tage Smars, wenn ich abwarten, aber dann kann ich noch einen Tag länger leben. Weil die jedes von dir laufen, das ist ein Geschenk von Gott. Gott kann gerade nicht sein, das ist alles. Und dann ist das alles. So, werden wir jede Minute nutzen, werden wir dankbar sein und Gott preisen und loben. Wir sind vielleicht nicht immer verstanden, mit was Gott für uns tut, aber heute was für uns das passt ist. So, nu werden wir Menudo eten. Hier haben wir unsere Schmacke. Pan Blanco habe ich smars gebacken, ganz frisch. Nu wordt dat een klein beetje zouten hier. En dan moet je dan een beetje zo'n citroen erin. Oh yes. En het eerste wat we niet vergeten, dan is Onkel Knals hier, die leert ook. Die wil me nog wat een klein beetje een troost geven. Dat is niet het puddeltje waren. Oh! What a see. En weet je, er zijn vele soorten Menudo-recepten, vele soorten. En dit is een van die. En wanneer je een recept merken, Menudo merken, oder wat immer je merken, dat het zo merken, schiet dat schijn smaakt. Vielleicht leg je dit niet, dan doe je dat. Oder vielleicht leg je dit en dat niet. Merk je, kracht schiet dat leggen, maar dat is dat schijnen. Wanneer je het merken, dan merkt dat kracht schiet dat leggen. Dan wordt het niet uitkomt, dat ze dood. Doorheen schmaakt het ook schijn en eet dat uit, er te hingen daaruit, dan vang je fris aan. Zo, emmer aan. Oei, 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 nu wou dat maar smaken. Oh, boy, back, dat mijn voeder was een broze met mij van deel. Zo'n frisse pan blanco bolillos. Ik zou de 9 liter gemerkt. Wat ik is opnemen, dan heb ik voor meer maanden Menudo. Veel week hadden we 36 Gläser zure Kampfsparschen, anderen Kampfsparschen gemerkt. So wir fliehen uns ich op ganz voll Suppe und dann haben wir de wind even Suppe. So, immer haben. Oh, das ist mal das gemerkt haben. Einzige, was ich würde anders tun nächstes Mal, ich würde nicht so viel Wutter begeiten. Ich habe ein bisschen für mich erklärt, derne Suppe, nicht so schrecklich dick, dann hast du ein bisschen so ein Stuhl oder ein bisschen, immer haben. Wieder haben wir ein paar Liter weniger Butterbrocken, ein bisschen dicker ist. Aber das ist bloß, ich würde sagen, 99% gut. Oh, aber das wird schon Klak 3 Smars, Klak 7 Smars, Klak 9 Soos. Maar das ist eine Bronze. Ich hoop die Probe noch und lob mich weiten.